Danes je božični večer, a se kaj veselimo? Jaz sem čist hyped, ko mi čakam. Danes bo en tak prečudovit večer, prečudovit dan in jutri zjutraj odpiramo darila. Ampak čakanje do božičnega jutraj se zna res zavleči. Sem se jaz odločila, da bom danes vas malo pozabavala. Try not to laugh, Christmas edition, oziroma... Gledam moja šminka, je redo? Ok. Poskusi se ne smejati, božič verzija. Odločila sem se za tale video, ker jaz, če sem sama, se ful ne smejim stvarem, ki so smešne. Če kdo zraven mene, da se začne smejati, se najverjetneje začnem pol tudi jaz, ampak kadar sem sama, I guess, da sem ful dobra v tem. Dajmo mi kar začeti. Preden začnemo, pa kakor vedno, dol spodi, lajkaj tale video, naroč se na Džunglin kanal. Ok, jaz bom zdaj v YouTube napisala Try not to laugh, Christmas. Prvega sem že malo pogledala, tako da to ne bom. Bom šla narej na to drugega. Začnimo. Tukaj imamo zdaj prvi video. Kaj je dobo ta človek? Okej, iPad je dobila. To ni smeh. To je samo sreča, da je nekdo dobil iPad. Jaz sem srečna za njih. Ne smejim se jim. To se ne šteje. Ok, malo je smešno. Ne bom se smejala. A so si tudi začeli kaj v sorodo, mogoče? To ni smeh. To ni smeh. Mene ful zanima, kaj so dobili. On je dobil PlayStation? Ok, jaz gremo naprej. Do you know what that is, Liam? I didn't want a dad for Christmas. You didn't want a ride I'll on? take it. Come sit on it. I don't want it. To ni smeh. To je sam šok. I don't want it. Denise listens closely to everybody's requests. Prej so dobili PlayStation, da so bili tako veseli. On je dobil kekse. Ali kaj je to? Come on. We got it. We got it, okay? Oh, better one sound. Why? Mislim, da so otroci moja šibka točka. To ni smeh, I'm just... Ja, je smeh. Je cute. Kaj pa ta dobila? Upam, da bo Tomaževa reakcija na darilo, ko sem mu ga kupila, tudi taka. Ja. Zdaj pa, da vidimo par Christmas failov, da vidimo, če me lahko ti malo bolj nasmejo. Zaradi tega, ker ko otroci odpirajo darila in so iskreni in srečni, that's just cute. Pač to je meni enostavno samo cute, meni to ni smešno. Jaz bi sam jih objela in pač, Jaz, če bi bila star, bradat, debel, z belimi lasi moški, jaz bi bila definitivno božiček tam v trgovini, a veš, ko otroke spoznavajo in pol ho, kaj si pa ti želiš za božič? That would be me. I love kids. We're not there yet. Oh no!
To sem jaz kot otrok. Careful when you go back and you hit your head. Ne! Ok, ne televizije. Ok, televizija v redu je. Ryan! Oh my god, ok, še ona je padla na tona od tipa, gor. Kaj je božiček. Mačke. Midva imama božično jelko zunaj na balkonu, se ful lepo vidi noter, ampak jo imama zunaj zaradi tega, da jo Luna ne poje. Točno iz teh razlogov. Kako velika je. O ne! Okay. Au! Ne. Ojoj. O, kako sta cute. Ne! Jaz sem rekla, da sem ful dobra v teh igrah, da se ful ne smejim, ne? Oh my, au! Kaj je bilo to? To moraš še enkrat videti. Kako so se mu noge zvile. Sorry. Ready? Ne. Electric scooter! Oh. Spet se bo podrlo na njega, ne? Jep. No pa saj snega ni več na jelki. Oh. Tu se je pa nekaj že zgodilo. Hey, Abby, what happened to the tree? Le kdo je kriv, a ne? Happened? Meni je točno iz tega razloga, meni to štupo ramo mi je najbolj Ja, I would never. Jaz ne. Ni me sicer stran višine, ampak ne bi mogla iti nekomu v štupo ramo. I kind of got into the ground. Oh, fuck. Sorry, buddy. Mislim, da je bilo to dosti za danes. Upam, da ste se vsaj malo nasmejali, to, ko sem se jaz. Rekla sem, da se ne bom smejala, ampak sem se. Ampak to je point božiča. Point je v tem, da smo vsi veseli, da smo vsi zdravi, da se imamo vsi radi, da se obdarujemo med sabo in da imamo najlepši božič ever. Tako da ja, jaz že nestrpno pričakujem jutro zjutraj, ko bomo odpirali darila. Vi pa dol spodaj napišite, kaj si letos želite za božička in a se je vam kdaj kaj zgodilo, kaj ful smešnega, tako se je temle v teh videih. To pa je to za današnji video. Če vam je bil všeč, še enkrat en like, dol spodaj se naroči na Džunglin kanal in vesel božič in srečno novo leto vsem skupaj. Naslednjič se vidimo v videu 20 spominov iz leta 2020. Kako se vam pa zdi ta ideja? To je to, lepo se imejte, lepo praznujte in veliko se smejte, pa se vidimo naslednjič. Čau!